Lo mcimbi mdala umnandi kakhulu lo phela. Number 1. Asisoli lutho, akuzange kube lo msindo la ngakade usenzakala umsindo ngokusemnyameni kajana emasayidini kodwa thina soda ekujabuleni. Number 1 siyabonga umfulo omkhulu into ezileyo kuqakathekile kakhulu. Ungathi angakuphinda futhi ngokuya kwesikhathi. Number 1. Siyabonga shuku kuya kweni lapha lizosenzela into enhle kangaka. Sithabe kakhulu umzethu lo waseTrennance. Isenzela into esiyithandayo liphindele kanjalo nje. Thanks. Umcimbi lo ubone unjani kodwa? Hayi right. Le njani mama? Ubunjani umcimbi kodwa? Right yo. Ubumnandi. Ngumbe umuntu lokuhambona stage lapha. Abonke mbabone. Ngiyenzela umuntu ongababonanga ukuthi ngobani obabonileyo. Umlambusi. Kaze kuthiwa kungayi indawo lesikiyo le. Hayi tanki siyabonga. Right unjani umcimbi kodwa ngowaso kusemaphethelweni sekuseni kodwa? Umcimbi omnandi lo vele. Kuthiwa unabani orongubani esikhuluma naye? Sihamba sinjalo? Hayi sihamba sinjalo siyabonga kakhulu. Right good. Abathala bami ngendlela right ngendlela sithokozile. Usebenzeke kanjani? Sasijabulela labantu bakuthi hey siyathokoza ukubona labo ababhudas bakithi silabo manqamu fair kungela sitsotsi sibakhangele ngamehlo nathiwa uKC. Thank you siyabonga. Siyabonga mdala wami. Umalisa livuke njani? Hayi siyavuka baba ngomanjani kula. Siyabona umsebenzi lisebenza isikhathi eside lizama ukulungisa. Ube njani kodwa umsebenzi lo? Hayi ngathi thina njengabantu abasebenza lo msebenzi sinokujabula okukhulu kakhulu. Sikhanya kuhambe kahle okujabulile. Yonke into ihambe according to plan. Siyabonga inkosi ngalokho. Siyake size kuthiwa endaweni ezinje ema kulabo gweja kuba lemsindo kuke kwaba lo msindo yini? Hayi umsindo nawe umbona uzibonele akuzange kwaba lo msindo sibonga ukuthi sifake inkosi phambili emsebenzini wethu. Yasikhokhelela kukho konke lokho. Yikho sizohlala siyidumisa. So uthini ebaculwini lapha ukuthi orobethe behamba uzamthose? Bethe behamba uzamthose noma uyafuna uphinda ubabone la? Hayi abaculi sizathanda ukuthi sibabone futhi abaculi siyazi banengi lapha kweZimbabwe. Sizabe lokhu sibatshintshanisa abantu bajabulela ukubona abaculi babo abathandayo babona khona aba live. Hayi thank you siyabonga kakhulu. Hayi kubonga thina baba. Thanda sihamba njani? Hayi siyaphila mntana. Hayi sibone lisebenza lapha lisebenze njani kodwa? Hayi sisebenza kamnandi kakhulu. Silapha nje sisuthi kakhulu. Besikipha? Hayi besikipha. Sikiphe kakhulu. Sikiphe sisuthi nje ukubona ngesikhathi lapha. So yipi into ongathi uyibonile ekuchazileyo kakhulu lobi ingayenziwanga nguwe lobi yenziwe nguwe yipi into nje ekuchazileyo yathi? Oqala usho ukuthi engakusho ukuthi umdlalo ongcwalisele kakhulu umadlela isikolo ungcwalisele kakhulu ufundile ngakopa lamukuningi wathi umdala umathini ungifundisile layo okunye nami ngikubonileyo njengomculo osesemncane yami ngakopa futhi okuningi kakhulu lamagita nje ade eziphuzela utshwala nje ezikholisela nje hayi abantu baseTrennance banjabulisile kakhulu ngikholisa kakhulu. Hayi thank you siyabonga kuleyo nto. Uvuke njani? Mina mvuke kuhle. Sikhipha la. Hayi lapha nje into ekhona sithabele ukuthi umdlalo wethu ubumuhle umnandi awuzange ube le violence. Tight security was there. Sisenza yonke nje into abantu bathola ukuthi bachazekile nje esigabeni ngoba kuzake kwenzakale konke lokho. Uqale ngawe. So ubophe abantu abangaki laba nje umuntu ade nge-tight security? Kubopha ngichaye 1 ambophanga ngichaye 1 for the discipline. But i-discipline imsebenzele umuntu akona? Hayi la utsho wazidlalela endlini yakhe.
So okubonile kunjani estage ngoba uhambela duze le stage? Kubusisile noma uhambe njani? Estagini kumbusisile but into engichazileyo ngumsebenzi wenu. Ngiyalikhuphukisa ukuthi lani ngendlela elenze ngayo kube yinto nje engani into enhle ebantwini ephila ebantwini. Abantu bazolikhumbula kusasa ngendlela elenze ngayo. Ngiyathaba kakhulu njengoKing Rich wesigaba nti okhangele isigaba nti ngithanda liye phambili ngomsebenzi wenu madoda. Thank you siyabonga. Kube mnandi umkhosi namhlanje ubunjani uncede njani umkhosi namhlanje ubumuhle kakhulu bengidlala nabantu abake bangidlalela ebandini yami namhlanje kube kuhle kakhulu ukuthi ngishare nabo istage njengomhlabeleli kungincede ngoba umnikazi wale ndawo ube nayo inhliziyo yokuthi acabangele ama-artist so thina njengabahlabeleli masithola imikhosi enje yiko lapho sihlomula khona so kuyinto enhle ngigqugquzela phela ukuthi abanye abantu bethande ukuthi bencedisane nama-artist. ungatibuza ukuthi shingo kanjani unobhaza shini ukuthi umilizile ilimigweni umilizile amavilo enyu nedlidzana nisebambi wezipha Ngingo kanjali unochithiza zoisi bandi kuti tikhangane nevanhu vedu zetipi ndisemawi akaingemala kuti vanhu vazive zvichemo zvedu nepatinohana so mifingo yenjali tohaka kuti iwande vanhu vanjinji vaitame kuze itikudza isu sebambi lechikalanga lubantu goma pe madda Gwizi mukuvona sheho support ya mapo support ya Gwizi inookeka over ununa moyo wakanaka over ngoba watibatisa kwazo ende watithembisa kuti unohinga naswi luvaka njinji ngoba unowinana naswi sema artist. Injani mahlabe Zulu igama ngo-TK ukholwana itumelo isibongo sabo Dube ngiculela iDube yaMasters. Ngijabula kakhulu umhlangano lwesiwenze lapha koGwizi konkosi Busise obulawayo. Besihlangene namaqembu amakhulu ezinkulu phela ngamagama nangemsebenzi indolwane Super Sounds ehamba noMartini Sikhulu Madlela oyazakala ngoku-actor yenza umdlalo wehlobo. SiDube yaMasters besiqala ngokudlala siphefuma lamaqembu amakhulu kangaka nathi besimanyele lamafenzi ethu uqobo lawo bemanyele ngoba agcine impela lawo engabantu bedezikhalela ukuthi mhlawumbe bazasithatha ngenye indlela kodwa bamile bathula babheke ukuthi abantu kanti ngobani babe yacabanga ukuthi abantu abamhlawumbe ingoma zabo lokuzizwe radio bangasiqala okunye abanye besifanisa ngoba vele besihamba le ndolwane Super Sounds kudala kuthi ukuthi nje bebona nje omunye umpikitsha abake bewubone kodwa sengaduza njengephupho engakudlulisa ukuthi kube kuhle kakhulu emcimbini abalandeli basiyamukele after ishow sithola abantu abaningi ende behamba besincoma kakhulu bevuma ukuthi hawu madoda inkundla liyayimela ende kuqhubekele ihamba ngayo. Njengeqembu licula umculo likuphi wendaba abantu bathi umculo wenu sikhuluma ngamadlalade lamadlalade amangaki njengeqembu sicula sikobulawa sorry manje sikobulawayo eGoli yikho lapha ingani sigcine khona kakhulu ngaseyuveli amadlalade wethu asengu-5 lesizoyilanda lonyaka iyabe nge-6 silenye ingoma ethetshise kakhulu nalomnyaka nje ukuphelile kanje esiphuma kiyo 2018 ethi khona wenza ngani kodwa isibizwa nje ngosamanana ngamatricks aphala ngaphambi yovela. Sibonge kakhulu futhi nama-radio station akithi lapha kobulawayo asipromota bazidlala kakhulu ezingoma yiko kuzenze zagcina sesizibona mpela singabantu emphakathini
fence. Mina igama lami ngingu-Alfred Sibanda, ongomunye ummeli we-Dubia Masters. Amadlala adewele lawo abantu bawamukela njani kaloku lifisa likwenzele mhlawumbe ngurhulumende weZimbabwe kumbe abanye abasekele zomculo eZimbabwe? Umculo wethu abantu bawamukela kahle kakhulu, njalo bewumukela kahle kakhulu. Ukuthenga bayathenga mpela, just into esesikhina thina njengabaculi asisela market ekuthengisa. Sesibulawa nje laba abathengisa esitaradeni, inkinga esisilimaza umuzi. Sesidinga labo abangasiphakamisa ukuthi sikwanise ukuphusha into esiyabe siyenza. Ujema subhohlozo omnyama inkosi yamakhala ngwana phezulu phezulu koncane soto moyiphi leyo mpahla vuka eliyo pastor sevumi. Sisekwenzile njalo uGwizi umfulo omkhulu laphana. Utiniphila njani ndalumunde luphakaka. Konkosi busise Trennance koBulawayo. Asike sidoniphe imizi yabo baba bethu. Indodi ngezwa sekuyihlupa. Sekunjalo lapha koBulawayo endaweni yakho ithanda ngendlela isimangalisa konkosi busise Trennance.